megalayapost.new. Ki nong ilam ka senjuk ki nong ba shnong nong khra nong lingdo ka shnong mauro lembat ki officer na katanat PWD menta ka sngi ki la pelong ye ki jingjurip ye ki benta jong ka serok ka bahab ha ka shnong mauro ka bala kim palat bala dun ka man penhe no na ka benta ban pensuk ik paj ba nong lit nang wan ha ka ni ki jingjurip lawan masara langro du MLA ka nong po constituency uba Merabon Sim uba Livingstone Pamshong chairman jong ka senjuk uba Opel Lingdo rong ba shnong ka mauro kila itu bakani ke benta jang ke serok ke badan hakmat jang ke inspection banglo IB ke tanat PWD ke dai ke bagi pai ba nong rep ke than ke jupan hap ke marep ke jangki ban pen poi syaki yogi hat baru ke dai ke serok ke bala penan kam dagi babun telik snong kila pentibru bakatai ke benta jang ke serok kala kim bat kham ngya shaba palat khamtam ha ke por step bat janmet ke bala kata bat bu jing amtang ik pai ba nong le jangwan Henry wat ikhna skodru ki bahap yat lingba katek serok. Kita ki nong ilam kila yathu bala dan kam man penyar ki jinghe jang katek serok la kumno ru kumba laimita syabaro arliang. Ki benta jang serok ki badai ki jaka jang tanat PWD badru jang ki ru shimet. Kenang bagi pajba ki ba lej bawan ki nong rep ru bad ki khna skol kensuk hakalik kawan. Aduh kan ke building sir, aduh kan building. Kan ke building jongka, kan di jongka sinong. Nomor lagi mundur warna aneh ya besar gue bis bukan mengapa sen. Em kata bis kerja mengi lagi mundur warna. So ni naya keren sir. Naya keren. Gue lak mundur ni sesenam ni nanti. Keren keren aga mission bro. Ini ya. Nomor ke situ ke bis kerja tu stamp paper gue. Government kan ai lat hendak nak cakap jongkah mau pergi ke iba ang si ai nak betang di sok di sai ini kermen bana kaliang jongkah PWD dah kan ni jongkah cakap sakaro kini nak boleh pergi ke iba hak kia hak jing ini kermen ba dah ke jing bu di kermen ke kan nas tunggu yo mesin mata kas ni iba ladon kata ke jing ya perhat ban ai nak hendak sini dan itu dap jing kermen ba kan sok kan sai kaptam ni nak kul nama gede ke nak bedang rit hak footpath kemiam sebanyak namahang li degi sepak dengan jat ngut di kena kidon datang kata yang demi long kemilu itu komen sebut ledak lak banlong timbang kemu Guru hagipur ki mensua kadeng footpath ke bangidon kadeng ke bakila ai sumha ki ni ki riusimet hisap riusimet tengi kermen bana kaliang komision nang tai rukin ai la kumno hadu hang tai ya ngila kaladon gaji keren belum malate ila ong ba lada pio cawe tengi nagaliang jungi ni kloi ban ai la ong kumta i para express lo official menyepek lang bat di rangba senong mentah kan no ba .com ya kene ka jaka na kumta ke jinge bit ya biang lang bat ba hadin bala dep submit report nagaliang jongangan sa budin kerki nang ban yo ke jing bit ini yo ban le ya ba .com dengan cerai kalau biang yung ta ke jing yung ni bahaba suya sedang mak theo ka sau si jongi tekin sa approve nang tai tang tai ni galang jongi ni nga hoi ke ni ga jing don kam kene ka yu don kam ni ban pen he tamba ngin hab ai ka report tekin kam dei ba ngi la ban approve nangi New tarik mentau pada Agos i ladon kum ka kerja site inspection dekat bat MLA Badan Berom jungi dekat bat ki engineer SDO bat ki staff nagaliang jungi department halor ka application ke bangila ai sekretar ban pan ban penhe sakumba lain itar siaka jaka jongka PWD namar ka jingdon kam bat ka jingdawa ka bakarki halor ka jingkham nya palat jongka ne ka jaka ne hangne ngidon ka yo ngidon di school artli lightly ki bahe te gi lai sistem hatu kata-kata
ya kalik kawan ayat kayeng jong ki paitba jong ki khna school nang tang idon saka yi mission ka bahe ante ki reuniam ki bana keleng ka perthai ki wan rong ki ya ki yang saka ne ke jaka nang tang idon saka IB hakaba ki obsar jong ka sarkar juga sarkar state Meghalaya juga rengkat bat ka central government ru kierung yang mi parapor hakate ka IB te nakata daw ni la semba kane ka surok kade ka ba khapia adu kata te ni labu ka jigerpat siapa sarkar bahkan penhe lakumno kumbalai mitar siaka jaka jong ka PWD ban ni don ru ka jigermen ban yo saknet kan sai na ke jaka jong kiri pej baru na ke mentah ke jimbit jimbiang jong pej ba tanggata kulis pun don kawan nyala ya lek ban ya lek yawan pun sin rekat ban ka senjuk kirang ba snong jong kane ka nong khra no londo nyala ya lek yawan pun sin nyala ya bu ka application nyala lek kendu ya PWD minister ilali kendu kha ya MLA bisiru halor kane ka benta ngatrai hadin bangilayo ya kane ka benta ka bahe jong nagaliang ke government te nagaliang ke risumet lu ngatrai kin ploi hi ban ai kani ka step ki pen pau ke jing su comment ka sinjuk hi bergawai sinjuk tung ka nong khra nong bendo ka pun trup na duk na ne na moro di dak buburom ya kini di pran ba snong mat is ke snong pada dan lang sakhi kani ka step ban ni pen pau ru ya ke jing sumu ya lokal balai alam yang ni hakan step bandung menlang rengkat bat skip engineer juga PWD bat STO ba hakan step kum kesenjuk na suplemen nama ba hakajinya dan di jong kesenjuk ka balik ban pensungeu ya kejingkam jong ipaiba halor kejingkamnya han naga force kapor kamtam hakipor step kapor preschool ikna bana ke juga por ke yo ti ni siam din jar naga por ska por tingi seuba lamba kan ke senjuk ni siam ya kan ke senjam ban penpau gujing saki bor ki balor kum sarkar ka department ban rangkat na ka ji ya trelang ni kerben ba kan ke kam kan sukurlong di industri ban ngangai balangba gaji ya sim khalang dungi kum kiri rangba kinong snong ipaiba kuwi na kemen ba ngisiyo hi ya ka eke ba kum ka dong ka than ba kuwi ni angut ban kane hi kan pensuk kumsan yang kinong snong ne Meghalaya Post.news